ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV न्यूज में तबरी पुनः पोत ताराम नुकजरी हुजान बदंग सिंग मुरु बॉक्सिंग लोबिसे रेबिका मिसिगी मतंगदा मरालै हाइदुना युमै थारुब सिंग मनुंगदा मरालै रमदबदगी वांगजिंग अमदि हेरोक प्रजा सिंग मरकता इरंग थोखरे मिनिस्टर ओकेनगी गाड़ी यावना स्क्वाड की गाड़ी अकायतोई थोखरे लमदेंगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तगी मई मेगावाट अनि पुथोनब थौरंग लैरि हाइना PDA की चेयरमैन MLA मंगे बाबुना फोंदोकलै अमदि मणिपुर की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोप हाइबसी पॉलिटिकल सॉल्यूशन हमना ngongani haina MP Dr. Meina na phongdokre hauji pausin sanong pijre हाइरोक पार्ट 2 दगी निंथोजम रेबिका मिसी दे सेनै हाइना हाइरोक प्रजा सिंगना मई थाकिबा युम सिंग मनुंगदा मरा लेक्तबा मियोइगे युम मई थाई हाइबा वाहोदा ngasi वांगजिंग अमदि हाइरोक प्रजानि के मरकता इरंग थोखरे थौदौ थोफमदा सलुबा एजुकेशन मिनिस्टर की गाड़ी यावना स्कॉट गाड़ी अहुम अकाय तोइ थोखे थौबाल पुलिस की टीम अमना थौदौ थोफमदा संदुन इरंग अदु लाक्सिनखे ngasi अंगनबदि वांगजिंग यामलबा प्रजा सिंगना मिसी सिदा सेनदबा मियोइगे युम मई थाई हाइदना वांगजिंग हाइरोक ताबा लंबी थिंजिनदुना अकन खोंजंग चंगसनखे मियामगी होना हेरोक खुलगी ताइनफम फाव संसिनदुना खोंजंग संसिनखी मदुदा हेरोक की प्रजा क्या थोरक्तुना नाकालनी की मरकता उंखतनखी इरांग अदु लाक्सिनबा थौबाल पुलिस की मियोइ सिंग लाक्तुना ब्लैंक फायर टियर गैस मॉक बॉम्ब सिंग कापकी थौदो अदु यंगसिनबगी दमा एजुकेशन मिनिस्टर ओइदबा M ओकेंद्रो अमदि वांगजिंग टेंथागी MLA P ब्रोजेन सु मफम द थुंखी लाइबक थिबदी उंखतनबा दुदा याव प्रजा सिंगना मिनिस्टर की गाड़ी यावना माके स्कॉट की गाड़ी अहुम थुगाइदुना अमांगाता थुअनखी थौदो अदु मखाताना थोक्तनबा थवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ASP के राधा श्यामना लुसिंगबा अहनबा सिक्योरिटी फोर्स थोमजिनुना नमियुंबा मतुंगदा मियामगी इरांग अदु लाक्सिनबा ngauki मेसी अदुगा मरी लेनना सेमकिबा JSC गी म्यूट अमना ngasi थौदो अदु यामना लेबक थिबनी भाब तानदबदगी थोकिबा थौदो अदुगी दमकता नुवाइतबा फोंदोके खुलगी प्रजा सिंगना मियार असगी मतंगदा सेनबा मियोइ सिंग पुथोकनबा होनबदा मतेंग पांगनदुना लाखिबनी थवाल पुलिस की मियोइ सिंग लाक्तुना मियामगी इरांग लाक्सिनबगी दमकता अपेन फोंदोके असी अखोइदी हाइरो को वांगिंग आसी खनबा याबा नते इसिलिना वांगतिने चारौ मोह मैते अखोइ मसेनगी पाट कानद म्याम लेन वारी सि फजन मयक सेन हाइजे हाइरगा सु सई पारगा नागी अमगे अखोइगी वाता दबगी खुंगंग लेबा प्रजा सिंह हाइगद्रा नत्रगना अखोइगी मिहातुदा थौदोक्तुदा मिहातुबु खोइसाउन प्रजा सिंह टेंशन लेबनिना मखोइगी वासिंग जे खोइना कनोसी कंट्रोल सिंग मना यदि वांगिंग प्रजा मियामगी मरते यामना चावबो मुनबा नत्रगा यामना साथीबा अमा थोकलंगदबदगी अखोइगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की अखोइगी पुलिस डिपार्टमेंटना असौबा मतेंग अमग लोइरना नागे की लेरिबो प्रजा सिंह कनबीदना अमग मगन आदि इरांग थोलबदि कयुम खरा फुजान थो खराबदि फुदोंथिबा थो अमया अदु ओइजरगसु मयामसिदगी खितंग कन्दुना हौजिकसी शांतिपुर पुरना असौबा मतेंग पांगिबिदे मक्तसु थौबाल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस डिपार्टमेंट से कोई JSC की माइकई थागत फोंदोकचरी रेबिका मिसी के मरी लेना मियामना सेनै हाइबदगी सुमिला लिखंगदना वांगजिंग टेक्सम लेकाइदगी लौरेंबम रोबिन्सन की युम मई थादोकपिरंबा असिना लाइरब सिनमी अम ओइना हिंगलिबा इमुंग असिदा हेना अवाबा सेथिंग पिबिरि हरि मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पावगी मिफम अमदा रोबिन्सना थाउदो असिगा मरी लेना माक पुलिसना कौखलरब मतुंग मरा लेतबदगी थादोरखी थाउदो असिदा सेनरिबा यामगी मखादा सेकी जुगाली ओइदुना थबक यावब खक्तनी अदुबु लाइबक थिबा थौदो अमा थोकरो मतुंग इसम समना थबक सुरगा ममागी मपामदा इंगना सिकना लेजबा युम मई थादो पिदुना युम कई लेजदबा मियोय ओहनबिरे असिगुमा थौदो असि ममांगदा सुकारक थोप लेख्रे लमदमसिदा मियामना सुमिलाली खंग्रिङैदा मिगी युम मई थादोपा तौबिगनु हाइरे सुमिलाली खंगना प्रजा मियामना मरा लेते खंगना हेत युम मई थाबिबसि आई इसाना जु यालंदे तुंगदु थोरक्तबो ओइजनो सुम्बा राम थिदोपिरगा मतिक चावमी गई दंदिति चरक पिबि वाला Planning and Development Authority PDA की मखादा लमदेंग पाइखलिबा Solid Waste Management Project असि मखादा मई सुपुथोनबा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट अहुमदा ड्राफ्ट प्रपोजल अमा PDA की मकेदी थाखरे ड्राफ्ट प्रपोजल असिना हेक यारपगा प्रोजेक्ट असिदगी नोमदा यामद्रबदा मई मेगावाट अनिदगी तादना पुथोप ngamlagani PDA की चेयरमैन टी मंगी बाबुना ngasi ISTV न्यूज का अखनन उनबदा फोंदरोले माना मखा तादुना लमदेंग लेबा प्रोजेक्ट असिदा वेस्ट मटेरियल सिंगदगी कंपोस्ट सुंदोपा होरे मसिदा सुंदोपा यादब पोलम सिंगदगी मई पुथोन होनरी मसिगी दमकता लो फाइनेंस अमसुंग
पावर डिपार्टमेंट ड्राफ्ट प्रपोजल अमम थाखरे अयाबा हेक फंबगा मौता थादरबा मतुंगदा मई पुथोनबगी थबक पाइखतनबा ई टेंडर तौदुना मपाल लमदगी बिडर सिंह कौबगी थबक पाइखलगनी मेट्रिक टन सामना मेगावाट अनि अनि पुथोप ngमगनी हाइना चेयरमैन मखा ताना फोंदोरखे खोगी लेबो वेस्ट मैम सिंसे खरम खै कंपोस्ट लौग्रेबा कंपोस्ट लौब यादबा आइटम खरि याउरी मसी खोइना खोगी खोगी फिल पे पोन कनोदा खोइना फुक्सी सो बतौरी हर मद पुनु तो थादे बता अद मदुस मतम खले अमु फुंजलगनी अदु फुल्लागदी अमु मदु लौथोगा हुंदोंनाय लेतबनि अमु कुवाम तो दरकार लेगनी अदादि लम अमु लेब चंगकनी अदना असिगुंबा मयाम सिंसी येंबा मयाम मुन खनरबु मतुंदा अखोइना मपानगी लेजिबा खोगी सिमाइना पाखि मफम सिंसे मसिगी कनो खरा कोना लौरगी येंबु मतमदा मखोगी दा हजिकि लेमहौरिबा कनो खरसे वेस्ट सिमेट्रियल खरसे मसिना अखोइ एनर्जी लौबगी पोट खर कोइ थेंगना रे हो अदना मदु खोइना मोगी कनोदु कौरग खोइ खनदि येंगे कदाय भाव मोइना मदुगी कनो से सी मई से कयाम चांग पीबंग गदगी हाना येंग तमदा 6 point something को से यूनिट अमदा लुपा तरुका समथिंग मसी कतौरे हबको ए तौदे होजे खोगी मणिपुर लौरी बमई से खरबुदी होंगा लौरी होजे से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की टेबल सिपुन मसे कोई लोइना खनरगा दुदी होजे के हारिबा मपान की फार्म कोरगा मदुदा मसी छिनरसी हादना कोई मदुमा डिसाइड तौरे अनोब पावर सेक्टर अमोइना आइबा वेस्ट सिंग इसदगी पुथोकदरबा पोटलम सिंग असि तोवान मपान की बिडर सिंग दा बिडिंग तौरगा ई टेंडर की थ्रू दा मफान की फार्म सिंग कौदुना हारिबा मखा ताना मफम हारिबा प्रोजेक्ट असिदा असिगुमलबा मई पुथोबगी थबक असि खोंजंग असि चंगसेलकदोरी कैमरा पर्सन अजित कलोइना पाउदम जरिबा नोरेनिंगोंबम ISTV न्यूज मणिपुर की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोपा हाइबसी पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमनंगमगनी डेक्रोनियंस ओरबा एक असिग मतंग इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी नसु जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिजिनस पीपल्स की रिकमेंडेशन नसु रिफिल तौगदबनी हाइबा वाफम थंब लेखरे मसिगी मथक्ता UPA की मतमदा होम मिनिस्ट्री नसु तमथ्रिबा एक असि लोकथोकदबनी हाइबा वाफम फावबा थंब लेखरे हैना लोकसभा की MP डॉक्टर टी मेनन हाइखरे ISTV न्यूज का खनना उनबामदा MP अमु ओइना एक असगी मतंग गवर्नमेंट की माइकैदगी मसिबु लोकथोकनबा वाफम पोखलबदी मांगना सुंगसोय सोयदना लोकथोकनबा पार्लियामेंट वाफम का पोखटकनी हाइखे रिपील तबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट अदु मखोय पाक तबदो मानदे मरने साइ लेरिबा डिफेंस की पोस्टिंग असना अदु इट ऑल डिपेंड्स दिस इज डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी देदी करिगुंबा पार्लियामेंट रिपील तबई एक सी गवर्नमेंट पोखलगदी I will wholeheartedly support it. I parties I will request them to support it. Sweden masi yamna sathiba draconian act ni daka leitrabane na idikhal. Yes, I am all out for repeal of the act. Adum haude hai nei I masi tasena ai gi magi degi masi act si pura mutat ki bai se masi akhoi gi stand ne. नेशनल कैपिटल ओरबा दिल्ली दा मणिपुर यावना अवांगनोंपो स्टेट सिंगदगी मई मसिंग नत्रगा थबक तौदुन लेरिबा सिंगी मथक्ता कुसु खेनबगी मटिक हंथना येंगलिबा मियेंग असिगी मतंग हांगबो वाहंग अमदा डॉक्टर मैनना असिगुंबा हंथना येंगबा मियेंग सिंग असिदगी ngakthoknanaba बेस बरवा कमिटी की रिकमेंडेशन की मतुंग इना दिल्ली पुलिस नसु अकन थबक लोकली हाइखे आई जई दरा पार्लियामेंट लेरपसिदा आयाम सुं खंगजेबदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया सी भारत वर्ष सर अमने है हजी फाउजे आई हाइबा ngamdri na adigi film ne angam support torise ko angam ne support toribasi adigi potune they still feel that we are not part of India मैम खंगबिर मगनी MP बेजवरा कमिटी सेमे that is our UPA ताइन को सेमनी adigi recommendation जी fully अखोई हजी implement तनो होनरी अदन स्पेशल पुलिस की मोगी के लाइसेंस ऑफिसर में हापतना अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ऑफिसर ने हिबू अदमान हापतना खोदना को होनरी हंदक ADC की पोलिंग स्टेशन हुमुदरा तरुक्ता रिपोल तौखिबासी कांग्रेस के खुदोंसाब येंगलगा रिटर्निंग ऑफिसर सिंगबु नमदुना रिकमेंड तौहलगा पांगथोहनखिबनी हाइना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट TS चावना ngarang BJP की ऑफिस पांगथोपा पाउमी सिंग उनबद फोंदोखरे मांगना मखा तारदुना मिखलदुदा BJP ना माइ पाकनि खनम मफम सिंगदा कांग्रेस ना खुलाई पाइबा खुनेक सिंग थाजिंदुना नमफुदा बोट थादहनखि स्टेट फोर्स फाव सिजिनदुना प्रॉक्सी बोट तौखिबगी सब प्रमाण लई BJP की
ऑब्जर्व टीम ओइबा खुलाई पाइबा सिंगना फाजिन थंबा मतमदा स्टेट फोर्स सिंगना तुमिना येंगदुना लेखि पांगथोकिबा मिखल अदु कांग्रेसना मनी अमदी मसल पावर सिजनना पांगथोकिबा फ्री एंड फेयर ओइबा मिखल नते अदु मोइनमक हंदकी मिखल सिदा बीजेपी ना हेना माइ पाकनी मांगना मखा तारदुना सांदेल गी लाइबक थिबा थौदो अदु बीजेपी नसु कन्नेम तवी थौदो अदु सेई 12 रोम शासन तौरबा कांग्रेस पार्टीना सिंगी मफम सिंगदा लंबी थोंग निंगथिना सेंबी दबदगिनी हाइना मराल सिखि फिबम सिदा सेंटर ना मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल चलाइफम थोकले हाइखे नसेयु उरिपो खोइसनाम लेखाइ दा लेबा ग्रोसरी दुकान अमगी ममांगदा सखंगदबा सिंगना चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा थमलमले थौदो असि बिहार दगी मोनो अमदी बिनोद कौबा नन मणिपुरी निना फंबा दुकान अमगी ममांगदा पॉलिथिन अमदा हापलगा थमलमबनी हरि थौदो असि मतंगदा आईएसटीवी न्यूज ना फंगबा पाउदा खोइसनाम लेखाइ दा लेबा अरिबम राम नारायण शर्मा कौबा मियोय अमगी भरादा मखोय निमा दुकान फमनी हरि नसेयु बिदेनागी मसानुपा अमन कौबा मना दुकान हांगनबा होनबदा मनाक्ता पॉलिथिन अमा लेरंबदगी करिनो हाइन येंगलुबदा चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा यौरंबनी मना अदुदा ड्यूटी ताबा पुलिसता पाउ पिरबा मतुंगदा सरांगना अयुपुंग तरुकलोमदा इम्फाल पुलिस की टीम अमा लाक्लगा बॉम्ब अदु लौथोखरे हारि कानाना करिगिदमक बॉम्ब अदु थमलमलिबनो हाइबा हौजि फावगी ओइनदी खंगबा ngamdri हाइरोक्तगी से कुनगा मंगारोमदमक ngairibi ningthokjam रेबिका मिहातपु ऑल मणिपुर डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन मणिपुर स्टेट कमिटी ना कंडेम तोबा फोंदोरले सरकार ना अखनब थौसिल पुथोक्तुना तमथिरबा क्राइम सिंग लाक्सिनबा होनागदबनी हाइना दाबी तौरी अमरोमदा बीजेपी महिला मोर्चा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ना लुसिंगबा कांगबु अमना रेबिका मिसिंग मतंगदा थौदोक थोफमदा चतुन यंगसिनख्रे हरि अथबो मतमदा मरा लेबा सिंग फादुना आइन योइबा मतिक साबा थबक लौखतनबा सरकार दा तक्सिलगनी हरि हौजि पाउगमरतना अतेम ब्रेम तंगलोबनी से बिष्णुपुर टू नाइखोंग खुलेंट ऑटो रिक्शा एंड जीप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सिंधुना एसोसिएशन सिगी फाउंडेशन कम 6 सीतातनु खोंगनंग पूजा थरुंगा लोइनना नाइखोंग खुलेंट ग्राम पंचायत के मनुंग लेबा हंदक पांगथोखिबा क्लास 10 अमदी क्लास 12 की परीक्षादा मार्क वांगना फंगलप महिरुइ सिंह मानामथुम पिबगी थोरममा ngarang नाइखोंग खुलेंट गांधी बाजार दा लेबा सीतातनु खोंगनंग संगलेल पांगथोखरे धर्मदुदा स्पीकर टीएस लोकेश्वर एमएलए ई डिजमनी एक्स एमएलए राधा किशोर अमदी लमदम मदुंगी मियोय क्याना सरुआखि स्पीकर लोकेश्वर ना हाइखिबदा सरकार की स्कूल सिंग दा ओजा सिंगना ताकपि तंबिरिबा सि मामा मपा अमदी मफम मदुगी प्रजा सिंगना यंगसिनबिदुना अफबा माइकैदा पुरकनबा होनमिनसे हाइखि एमएलए ई डिजमनीना सरकार महिरुइ सिंगी दमक पाइखलिबा थबक थोरम सिंगदा अरानबा कया तौरे हाइबा सरकार सिन खंगले अरानबा तौरिसिबा सिंगना सेक्सिनबा वाफन थमखि रेबिका की मिहात ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंडिजिनियस वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम्स ना कन्न यानिंग द फोंदरोले नसी ऑर्गेनाइजेशन की म्यूट कांगबो आमना हाइरोक मय लेकाइदा सतुना लेखिद्रबा रेबिका की इमु मनुंगा उनखरे नुपी खुनाई साखोल लमजिंग लोफ मोरेनसु रेबिका बु तमथिन हात की बथोंग पेन फोंदरोले अथुबो मतमदा मरा लेबा म्यूई सिंग मराली मतुंग इन्ना अकनबा सेरक पेगदबनि हाइरी नागालैंड मणिपुर की लम की सरू जुकोद लम खोपचिलपगी वाथो ओइरिंगै सेरक असिदा मणिपुर की स्टेट फ्लावर ओइरिबा उखरुल की सिरोय खक्तदा हौरिबा सिरोय लिलिबु नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ना प्रिस्क्राइब तोबा क्लास 9 अमसुंग 10 की टेक्स्ट बुक ता नागालैंड की सिरोय माउंटेल खक्तदा हौवी हाइना हापसिलिबसि यानिंग दो फुंदोक्तुना कांगलेपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना टेक्स्ट बुक मै थाखरे हिरामसिंग मरि लेना चीफ मिनिस्टर अमदि एजुकेशन मिनिस्टर दसु मेमोरेंडम पिसिनख्रे केएसए की प्रेसिडेंट एम लक्ष्मण ना टेक्स्टबुक असिदा यावरिबा वाफम असि मणिपुर गवर्नमेंट ना यादे हाइबा खंगनदुना निमित 10 निगी मनुंगदा वारुसिन पुरक्तबा तारबदि मियामगी अकनबा खोंजंग संगसिलगनि हरि मणिपुर की असुयामना अखोगी मणिपुर मफम खतदा फंगबा अद मणिपुर की इज्जत अमसु प्रिविलेज अमसु ओइरिबा असुबा स्टेट फ्लावर सिबु युम्बो नरिबा स्टेट असिना यामना नतै सादबा मोंगदा मखोइने हाइदना स्टेट अनी की मरक्ता यामना लान लौनगदवा अदुगा काइहौनिया वफम असि फुदोरकपसि अथु मतमदा गवर्नमेंट माइकैदगी मसिबु सेटलमेंट अमा पुरकनबा अदु असोइबसि सुमथौनबा मतम अखोगी ngasiदगी मेमदम पिसिनगिबा निमित अस्तेगी निमित 10 निगी मनुंगदा अखोगी गवर्नमेंट की माइकैदगी लेबिरि अखोल लेरिबा लेंगा असि माइकैदगी करिंगो पेनिंगाय ओइबा अखोगी एक्शन खरा अखोगी थबक तो लखुत पिद्रगदि केसे ना अखोई इरमदम अस्ते इरमदम असिगी मियामगा लोइनना मणिपुर की मियामगा लोइनना मखल मखा अयामबा अकन खोंजंग क्या संगसिलगनी
थासिगी तरुक्ता मिखल नौना पांगथोखिबा सांदेल गे कानल प्राइमरी स्कूल पोलिंग स्टेशन दा एनपीएफ के मिरेफ ngamthangs anal independence miref ts kilang singh huilang debit amasung bjp gi miref rs ngamlungna polling station manungda aranbum ongda sangki haina independent miref willingsons anal na phongdokiba si aranbani candidate marina polling station da lakibadu observer amadi presiding officer gi ayaba yaurga sangkibani junamada pangthokiba mikhal da willingson na proxy vote kya tokiba maramdagi mikhal hanba maramna candidate marina punna unaduna wari sanarga yangsinba lakpani mahana media da phongdoliba si yumpham yawdobani haina miref mari asina phongdroli gi ngarangi poll mita proxy kari sulaite complaint kari sulaite hek loibadegi tongsin Williamson na ikhang khangau dana koi bu CM thara aduna aro na koi se no si masigi replies tawa dana koi si loina taw khara ai koi khang de kari sulaite kari matu su proxy leite habisi ai koi gi voice na tarab su public mayam voter mayam su su khang Junamada pangthokiba ADC Mikhal gi awang segment gi lamkhong siranga amadi Kajinglong police station da BJP gi worker singna underground sarga ate party gi agent sanghandana boot capture tokibagi dama state elections commission da wakatuna Mikhal hanbina ba taksin khrabasu thabak oina paikhalak tabadagi Manipur High Court case ma thangat khre hari Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mifam amada INC gi chief agent G Pauhongai na Jun amada pangthokiba Mikhal aduda polling station ahumasta free and fair oikide baramaduna Jun tarada bot masing thige daruba asida polling station asi yahondana ba court ta chatpani haike langkhong haiba khun ama thingra haiba khun ama ado Kajinglong haiba khun ahum se aikoina supam pamde democracy nate ama amagi candidate che sanghalaga vote khomba haiba se masi tawgadamni democracy wardi mi laiba laitaba haiba dudi amani ado moina mi sanghandana agent phau sanghandana tan thorga moi khata tharaga krai dono moi thajilaga zomnaga pukhiba haibse All India Poet Meet ngasi Zen Manipur Dance Academy de pangthokre Saita Academy na sinba thormasida Academy gi secretary ke Srinivas Rao Rajasthan gi sangnarba aiba Arjun Dev Saran Manipur gi advisory board Saita Academy gi convener AS Bihari Sorgaki Meet asida Assam Gujarat Tamil Nadu amasung Kerala gi sangnarba poet singna Sorgaki Tabungkhok Sengwat Sagat Nupi Love Amadi TYD Sina Sinduna Nupi Sing the Setaba Mute Minegi Matang the Awareness Authoromama Tabungkhok Junior High School Pangtokre Taramasida Pasogi Osi Kartix Saresa Amadi Ate Muika Susuraki Lunana Tabungkhok Nisabangi President Ibemal Susuraki Manipur da nauna linkat kadaba government industry muthatnaba hona gumsi haina commercial industry minister Govindas Konthojam arfil tori ngasi thamoiban krababam lekai da Manipur creation ge showroom hangdopagi thorom da wafam simhang na phondokibani toromasida khomuksam jaikisan susuraki Manipur creation ge chairman Koizam Basunras na ngasidagi sahi mari makharungi mamangdagi Tamil Nadu gi Tirusurda maki phirol ge factory hangdoktuna mioi sohumrom thabak pi ngamle magun leina pot puthokpa ngambadagi maki pothok India gi maming leiraba company singda supply to ngamle Manipur da industry sakot haningbadagi Manipur da laktuna factory linkatpagi thabak paikatpani haiki Minister Govindas Konthojamna Manipur dagi maming leiraba industrialist tholokpa si sakot Chokthok saningaini India da natana mapal lebak tasu pothok thadok pada bieng sanganinge factory asi mai pan si hairabadi ayat apan pibiganu haiki Women Development Manipur na hotel singda sathakpa drive da pauna kaithel gi tongan tongan ba hotel humda nupa ma yauna nupi manga nateisa da mong da lerambadagi fagle hari lofasigi president oinam inauna Infal manung da nupi kharana aranbum ongda hotel mapuga manarga paisa tanwi thabak sathariba si thingnanaba honabada miyamna mapung phana mating pangbiu lamdamasigi nupi khunaibu mingset thianaba honariba si thingminasi haike Laikai gi masal masya singi phi komba video sing logduna cassette on tholaga sian tali haibat nupama ngarang miyamna khangnarak padagi faraba honabada police ta sangjak hari tawdo asida senari ba mioi asigi maming RK Birjit sei kuntramapan apokpa sanatomba ya school hiru hanba laikai dagini hari laikai gi mioi amna phongdorok pada Birjit hariba mioi asina sigumba thong sathaba handake sina ahan manate maki mathakta sab saba thabak lokhat piu hari hariba Birjit hariba Tombo Sukawi Mahaksi
ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉꯨꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯄꯛꯑꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛ ISTV ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ngarang kunmanga suba BRTF ke ti menau khulda thabak suba lever ahum nga faba set khibadagi halaktre hari lever ahum asigi maming Seleman sei kuntra Jarkhan gi uburudagini Soma Munda sei kunganipal ti menau khuldagini Parvin Jobno sei kungamapal ti menau khuldagini makoi hum Songjang amasung ti menau gi turela nga phaba set khibani makoi humbu kanagumana thengnabirabadi Cookie Student Organization Mureda Pau PBU hari subdivisions asigi manungda leiba local amasung non local singna singda nga phaba maitan khangmani singba thabak suba set piganu hari ISTV Network na Sine Director Gills Manipur ga khusum naduna pangthokliba national amadi international gi thakta saruk yarurba short film amadi documentary film festival gi marini sanma numita filmmaker RK Janaranjan gi indigenous musical instruments of Manipur haiba film ase utkani film ase gi aibana saknareba musicologist Laisam Brenda Kumar ne miyamna ISTV sangai channel da numidangi pung 3 minute kuntra amadi pung 10 minute kuntra da uba fangani program ase hayang ayuk pung 4 amadi nungtil pung 2 da haiba channel asimakta da repeat telecast oina sandok sagani sahi asigi negrims da entrance exam da mope na sathriba tha taruk ki oiba free remedial coaching da saruk yakiba mahiroi sing ani khalakpada Mobet ki member secretary M Lakshmi Kumar na nungai ba phongdo ba loina khodol por pidon puning thawat kre mairoi ani aduna lelong haurebi makha lekai digi MD Masjid amadi Mamtaz Begum na pokpa khulakpam Aras amadi khulakpam Ramabati ni makoi animak masil manauni khulakpam Aras sahi sigi oina negrims ke entrance exam da Manipur gi mahiroi mangana ahanba position fangbada yawba mahiroi ni hari ngasi all secretary leba member secretary ki kada pangthoki ba sumba tormadu da Mobet ki assistant project officer Alam Azad Susur ki member secretary na pangmi sing na phongdo kibada Remedial Coaching Center singdagi mahiroi ani medical tamnaba khalakpa haiba se coaching pangthopagi mahi saba hobuni haina lawi coaching center sing asida yawkhiba mahiroi sing sahi asigi oina mari suba musung tartre suba class 10 gi parikha da position lorupasung ngamkre sotana leriba minority community singbu mananaba thakta pukhatnabagi damakta makhatana coaching program sing leptana sathagini haike kogi remedial coaching traimpan center leibasida kogi smaina khankalapa ngang sing coaching piraga smaina yamna extraordinary achievement thangbusi kogi mobet kisu koi yamna kogi achievement amane na koi logje eduga MOBC go ina su kogi mobet ki ina su koi yamna jobe achievement na logje eduga koi makha tarak pada koi si encourage to go ina moru ina koi minority kangugi satra sengi koi na mating bang boina masigumba koi remedial coaching ne si yamna mapung phaba oza hena loksan ba center na hangdokpa adumba koi area da koi sanction gani na koi thamjage Haukiba Saida Excise Department na revenue oina lupa crore ama lakh yangkhaini thoi khongat pangamkhre haina Assistant Commissioner K J Kumar na phongdokre wafam singasi haukiba April masung May thada tongan ba mafam dagi phagalakpa yungau liter lising masumna kun amadi yungang bottle kara mai thabada mana phongdokibani Lampel Pataleba Commissioner of Excise ke office ta pangthokiba pawgi mifam amada K J Kumar na makata na phongdokibada Excise Department na tha khudingi tongan mafam dagi phagalakpa yungau masung yungang mai thabagaluna na fine khongat pagi thabaksu sathri sahi sigi April amasung May tha fawbada case sahum neputare khongatuna lupa lakh ama lising hombutara satret revenue oina khongat pangamkhre Manipur da laiba para military force police amasung lanai NGO singna mai ka sinjak thengnaba khongjang sangsinba puning thawatningai ni adubu aini matungina makhoina faba mi sing adu exercise sinapam thopani Karigumba excise the Sinarabadi Farbo Musing to the fine Lauraga State ki revenue hangat hanbadamating oigini Ain Kutapaiduna Farbo Polam Sing Hectaman Bigitabak Satabigano Excise Department at Mapung Panamating Pangbu Haiki. Any
सिविल पुलिस की ओरो इवन कमांडो ओरो सीआरपीएफ ओरो एनी आर्मी ओरो आर्मी सु सिनै सिविल पुलिस सु सिनरक्ति हाइबदि नत्ति तौदबु मखोइने फारिबो पोटसिंगदो अखोइगी एक्साइदा मीदु लोइनना सिनरगदि अखोइगी प्रोहिबिशन एक की मखादा माबु फाइन तौरगदि फाइन गवर्नमेंट रिवेन्यू ओइना काबनिना अखोइना फंगिबो रिवेन्यू से मचिदगी सु हेन फंगदनिना अखोइना आशा तौबा अदुना अखोइगी कोऑपरेशन एक्साइज था पीबीयू सेनी अदुगा मीडिया जिना इन सेंदोक्सनिंगबदी यू हाइब पोर्ट से मसिग लोइनना फारबदुदी एक्साइज न तौगदब फाइन तौसु एक्साइज न तौगदब मसी अतोपा एनी कैनो मन तौगुंगमदे मसी आइनदा अकोगी याव पोर्ट and machine punabakse department in the interest of in the kind of whatever makoina cooperation pihanning pd habanate makoina yam chawba cooperation yam pigi police army makoina koi yu farga sinare khibale adagi ngo me am singsina so sinabi asumana aduga amuka hena sinabi lagadi hena phaba exercise amu oirakani लिसिंगनी तरामरी द साबल ओइखरबा वांजिंग टेंथा केंद्रगी मनुंगसना लेबा फुंड्रई वाटर सप्लाई स्कीम ngasi फावो मथौ तौदन लेरे वाटर सप्लाई स्कीम असिना मियामदा अफबै सिंग फंगनगनी हाइखरगा ngasi फावो मथौ तौदना लेबदगी लमदमदुंगी मियामना पेंदब फुंगदोक्तुना वाकन मिफम चथखरे लुपा क्रोरमा लाख कुनगमरी हेना संगना वाटर सप्लाई स्कीम असि साबल ओइखरबसु हौजिक पाइपलाइन फावनिंग थीना समजिंद्रे हिरमसिंग मतंगदा फुंड्रई माइलेकाइदा लेबा फुंड्रई मदारसा Higher Tools Ulums Community Hall da miyang mifam pangthokna khana naina khre wangang khiba singna phongdona khibada department gi record tadi scheme asi mathong ning thina tawri haina yawi adumoinama praja singna di ising amata thakpa phangdri atu matamda mari leinaba minister amadi MLA na miyang sangduna water supply scheme asi mathaw tawhanduna praja singda ising thakpa phangan biu haibo pham sing phongdona khe Manipur State Kala Academy ni sinduna numitni subna satharakpa marisuba Festival of Literature gi thorom ngarang moirangi INA Hall da loisin-kre tarmaduda Dr. Bhagavant Jayasingha Art and Culture gi Director ke Susilana maroiba miyoi singwene saruyaki tarmaduda Kabi Tara Marina saruyaduna makhoina izaba Saireng Kamarum pathokpana mapungoiba thorom oike hari loinana Manipur gi wangmadagi lakpa kabi single loinana moirangi Sandra da satuna yengki hari hoji pawgi martna tinba break mom kalumai dase break matung da taran moksri Singapore da based over Mr. International na senduna sahi asi November tara mari de kungani pal fawa Philippines ta pangthokadaba Mr. International lisingani taramanga saru yarunabagi Mr. International India lisingani taramanga taraba Heli Laithangbambu selection tore haina National Director of Mr. International India Alampokna officials oina ngasi Manipur Press Club ta pangthok promising unabda phangdokre mana makha taduna asingumba lebak humudara romna saruk yaduna pangthokpa competitions asigi matangda public voice vote lobada Manipur miyamna support tobi haike Mr. International India lisingani taramanga ge mingthol phanglaba Helena title asi regional singdagi khangalaba matungda me tang kungama thoida pangthokpa audition amada saruk yariba singi history amadi physical yenglaba matungda mahakpu khalakibani November tang tara maridagi kunganipal fawa Philippines ta pangthokadurba Mr. International lisingani taramanga da mai pakani habigi sound thazbalai masidamiam namateng pangbiu haike November 28 I Philippines but before that I lots of preparation am darkar time aduga I samak kyoina kaina samogi hamai Manipur su sakak koina aina Manipur gi thangta se tamba hozarage na khale aduga adu ai hana mana boloi se adu martial art adu keda wala mo talent round ko yaw tara din ese plus point Lucas Manipur su sakak koina thangta gi class so I say yaw was a secretary plus apart from there lots of question modeling see it's not all about kamane just pure bhaja se salaganda just limelight to talk with the singer and also preparation sang hogi question and certainly hangde any kind of look like pop jam sang adu natana hogi skin adu hair adu in every area sta when am improve to bomda explain hogi condition degi Sangai Ben lingkat kibagi ahum suba mapokulmun thorom ngarang Thobal district manung senba Kaksing Wadi Khunjampat lampak to pangthok rahari thawmatuda Kaksing gi MLA Y Surchandra Sangai Ben gi president N Zantakumar Wagwai Kendru gi MLA
MD Fazurahim Singba Muykiana Suraki Hari. Taramasiga Mari Lena, Numidangi Matamda, Manipurgi Saknari Sejapu Kiana Suruyaduna, Isay Nomagi Tormosu, Pangtoki Hari. Biramangol College ki local educationist singi khanbada niyam sumna khanbiu college asigi damak puksel sengna sakhat torangi thabak torkadaba mioi sing khanbinaba faknung social youth club na education minister ki pukning singchalakli Manipur police na Imphal city manung da pamdu thodok thoktanaba sangsilakpagi saru ama oina ngasi city police commando unit na ima kaithel manaki ngari galida thibom ki thabak chathakre singnaba mioi kya sek toki saktak se yawdo mioi Nepal fagatuna makatana wangpong tongnabu gidama city police station da sinaki ima kaithel gi temporary market complex ta ayuki pung mari dagi pung mapal fawba pot yuan ba yana ba kaithel pambi ima kayada Imphal municipal corporation na saktak se yenthopagi thoromama oinamgi lamdaibung community hall da pangthokre ima kaithel Tangjinggon bi lufna sinduna pangthokiba thormaduda IMC ki chairman Nimai Bazar board ki chairman Y Ranikanta Bisnupur municipal council ki chairperson Lolindrona Singhba Muykiana Surgakhe Board of Secondary Education Manipur na logba sahi sigi teachers eligibility test TET candidate Satet Kuntra Marina Suryaduna TJ Higher Secondary School da pangthokre hari North East Center for Oral Literature ngasidagi Manipur University da hangtokre thormaduda Sahitya Academy gi secretary K Srinivas Rao Manipur University gi vice chancellor S Nandakumar Sahitya Academy Manipur gi advisory board ki convener Biharina Maroibe Musingona Surakhi Taronga Mari Lena Sahitya Academy Manipur ki advisory board ki convener S Biharina Oral Literature Center ma Manipur University da hanglabanina lamdamasida leiriba jati kangluf kayagi puwari sing yokhatpada sauna mateng oiragani haiki to define their identity socially, politically and culturally will certainly get the benefits for the development of their oral literature. In this kind of positive action, oral literature is supposed to be a very essential component. In other words, oral literature is inseparable from literature of any community or group of people. Manipur Naga Revolutionary Front na Kurai Sajor Lekai High School Government edit na SSA amasung RMS egi lupa lak taruklom mahirui sing yohandana lana sizina kre haina paukse da hair ibo wafamasi masakai na miyam da kangan biu haina Eastern Popular Club Imphal thadropa cherolamana kangalakli edit school da RMS egi sentang pitabalite midday meal gi matang da sizina dana leiba CMD Arimba Lairi khara All Manipur Minority Student Union na lokhat kiba lei hari Manipur State Archaeology Department Amadi Apokpa Research Center and Bihu Local Star Sets and Lands Protection Committee Maklang Sinduna Manipur gi Itias ka sago naduna laklaba Maklangs Bihu Local gi matang ngasi kana nenabagi thormo pangtokre Imphal gi Kangla Holda pangtokiba thormodu da MP Dr. T Meina MLA Brazabidu Amadi DDK Imphal gi Program Executive Mani Babusu Sarwaki Holy Prayers of the Senglai Leipak Haibatim da Pangtokiba Seminar Aduda Wangang Kiba Singna Pongdona Kibada Maklang asi Ningto Palingi Matamdigi Hauna Lanbam Oidun Laki Matamgi Ohoma Lakpana Myoikana Lam Kopsin Badigi Itiasak or Bama Pharmacy Mami Samtarak Haiki MLA Brazabiduna Ngasi Pangtoluba Seminar Sin Loba Recommendation Adu Safe Minister da Piduna Bharat Sarkar da Taksin Bamatok Expert Singyawa Committee Siamduna Mapamasi Tijinsi Haiki MP Mainana Media gi Kutangda Hari Mapamasi Maruiba Sing Hana Kamangani Mapamasi Heritage Site Uhenduna Miamna Kanabonasi Haiki Ako ng seminar sige ba recommendation singa se amadi pongdo ko mo singa si yam na paksan na ko circulate to ma ko sange na kanjay play ba ngasi ko na apok pa research center amasu Bihu Local Star Set Land Protection Committee na pangtok biyo seminar asina awo oraga masi hayeng Bharat Manipur Sarkar na amadi Bharat Sarkar na si hayeng heritage amo ina le una ba adige ko le ma mayam singi hayeng tung pau da mausa puari or ba maru be singa se leng de le una bi ahan putani haidana ina logje Rama Foundation Nagamapal Rames Road Soramlekai da Leiba Foundations Asina Sangum Thabga Training ama Pangthokra Hari
World Socials from Manipurna Imphal East ki Isikhada Leiba Eco Green Park da World Environment Day ga mari lenana u zara kaya thakre hari tharmadu forum gi lusing ba kya su serwa khari District Hospital Bisnupur gi Mirol bi nupi singi ngak potapam oiba ka amagi mathak thangba selling kaiduna tarakpagi tholok thokre haukiba nawaijing numit ki ayukta thodosi thokibani aso apandi yaukidre langba lakpa myoi singna Kagi mathak thangba selling da diameter animuki akoibida kaiduna tarakpa asi quality maintain tobu watli mari leina singna yangsin sungani haike Rebecca gi mihat all Manipur nupi marup na kan yaning de phongtorle nupi marup ki state president M Sakina lusingba kangbo mana lekidrabi gi imungda satuna imung manungi awabada sarwa khre thawdo sida senari basing miam khangna serak piduna matungda amuk thok tana hona gadabani hairi hoji makata na ngasi sanabugi paw lominese Hauzik Sanawi Popizri WFC Team B Moirangkhom First State Level 7A Side Men's Open Football Tournament ki quarter final sangkre Kasar Road Athletics Union Kraw Kamnang Bazar na Sinduna Unions asigi hockey ground team taramangana group mari thona khailok tuna sathariba First State Level 7A Side Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba Group A gi match ta CRFC Ramzi Khulna YFC Team A Tongbrom Lekaibu goal ohum amadamai tiba pikre CRFC Ramzi Khulgi Mai Papi Goal Sing Adu Boxingai Golmai Amadi Gaina Match ki Kundret Suba Kuntra Suba Amadi Kuntra Mapul Suba Meditasan ki YFC Team A Trongbom Lekai Amatangarba Goal Adu Michael na Match ki Taramatoi Suba Meditasan ki bani Hayang ahan ba match ta Group C gi RFC Team B Kamnang Lerak Amadi YFC Team B Tongbrom Lekai Sanagani Anisuba match ta Group D gi RFC Team A Kamnang Lerak Amadi WFC Team B Moirangkhom Sanagani Sengmai Kangjebung Youth Club na sinduna club asi ground team taramathoina group mari thona khaidok tuna sathariba First Case Jatra Singha Memorial Veteran Football Tournament ki ahanba semi final hayang nungthil pung 2 minute kuntra tabda Flam Babupra amadi 33 suba Challenge Cup ki winner Football Club Imphal Mai Koibiga Sanargani Thasi ki tang taranithoi ani suba semi final match ta Tabaspa Tabungkho amadi Basai Thamoibenga Sanagani Jharkhand pangthokiba kuntramari suba amadi Kerala da pangthokiba kuntramanga suba National Games ta Manipur team da saruk yaduna medal laroklaba saruk yaruba Sanori Singh amadi Courses Singna Directorate of Youth Affairs and Sport tagi Electronics Clearance Service ECS Promet Lorga Thasi tang kuntra fabu manungda mari leinaba supporting documents sing thajilaknaba Youth Affairs and Sport ki Joint Director KS Pramodana Thadrokpa Cherolamana khanglakli Manipur Police Sport Club ki bodybuilder Sanaroi 6 IRB ki Havildar L Kumarjit Maitei Thasi tang kungataruk tagi July manga fawba USA ki Brasilia da pangthokadoriba Fairfax World Police and Fair Games ki bodybuilding masanada India team da saruk yagni Manipur Tennis Association Sinduna Thasi ki tarataruk tagi kumathoi fawba Singmairongi San Antonio High School Tennis Complex ta Mata Summer Tennis Coaching and Clinic Program pangtholagni Karnataka ki Academy Wing NIS ki Safe Tennis Course Dr. M Stalins Nagaranjan na takpi tambiduna pangthokadoriba coaching asida saruk yagadab singna Thasi tang taramari fawgi manungda Manipur Tennis Association ki secretary da entry form pisilakadabani akupa marol association asidagi khanglaba yagani hari Hauzik ngasi nonggi oikiba ingasi ki paw pijri ICAR Lamphel Party ki phangba pawgi matung ina ngasi ki khwaidigi saba degree Celsius kuntra khwaidigi ingba degree Celsius kunithoi dasmik mari nungsita yawba singmalil gi sang ayuk sada humbudra mapal nungthildan sada yankai mapal nongjugi sang 0.2 mm ni loisalak pada ngasi ki muru pawsing amukhan pijri Rebecca Missigi Matanga Maralay Haiduna Yumai Taruba Singi Manunda Maralay Ramdabadi Wangzing Amadi Hero Praza Singi Murta Irang Tokre Minister Okengi Gari Yauna Scott Ki Gari Akaitun Tokre Lamdengi Solid Waste Management Plant Tagi Mai Megawatt Ani Puthona Patorang Lady Haina BDA Gi Chairman MLA Mangi Babuna Fongdokli Amadi Manipur Dagi Armed Forces Special Power Act Lok Thokpa Haibasi Political Solution Amana Ngamgani Haina MP Dr. Mainana Fongdokre Asigiri ISTV News Report Patang Slojere Mai Tabri Punumo Aroi Mena Kunjani